kuvuga uburyo wakoze icyaha kugeza ubu ntabwo urabivuga. Uburyo nabikoze birihuta cyane nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana nawe nuko nawe wakubise mu mutwe. Urangije kuba kubita isuka mu mutwe wakoze iki? Nicaye aho ngaho. Wabashyize he? Imibiri yabo wayishyize he? Nayigumye iruhande nkago nahavuye. Bo muri kureba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda yishe umugore we amwica urupfu rubi cyane, yica n'umwana we nawe amwica urupfu rubi cyane. Ubwo yafashe isuka ayikubita umugore we mu mutwe, afata isuka ayikubita kana nako mu mutwe, bahita bahaburira ubuzima umwana na nyina bahita bapfa. Ni mu karere ka Rwamagana, ni mu murenge wa Muyumbu, ni mu kagari ka Bujyujyu. Ubwo ubushinjacyaha bwashinjije yuko uyu mugabo yakoze icyaha yakigambiriye, ndetse ubushinjacyaha bumukatira igifungo cya burundu. Rero uyu mugabo yakoze icyaha cy'indengakamere, kwica umugore wiwe ndetse akamwica urupfu rubi cyane, akica n'umwana wiwe. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane. Rero yaje kuburanishwa ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 25 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 nibwo yaburanishijwe hano mu murenge wa Muyumbu mu kagari ka Bujyujyu. Niho byarimo bibera ubwo yashinjwaga icyaha cyo kuba yarishe umugore we yabigambiriye, ndetse avuga yuko ngo yabishe byoroshye cyane nk'uko yagiye abyisobanurira. Avuga ko yagiye kuzana isukano yari yayibikije bitewe n'umujinya umugore yari yamuteye, arangije ayimukubita mu mutwe, n'akana agakubita isuka mu mutwe. Ubushinjacyaha bwamubajije nimba yarishe kano kana hari ikibazo bari bafitanye, nibura iyo yicanye na bari bafitanye ikibazo. Avuga ko ibingibi yabitewe n'umujinya, asaba sosiyete nyarwanda imbabazi, kandi akavuga yuko icyaha yakoze ari icyaha cy'indengakamere kitababarirwa. Avuga yuko asaba imbabazi, agasaba kugabanyirizwa ibihano, ariko ubushinjacyaha bwavuze yuko icyaha yakoze ari indengakamere, kwica umuntu wabigambiriye n'icyaha gikomeye cyane kandi gihanwa n'amategeko, ndetse umushinjacyaha avuga yuko bamukatira burundu ndetse atiriwe anagabanyirizwa ibihano. Ibi ngibi rero hari mu mbaga y'abaturage nyinshi cyane, dore ko n'abaturage bavuze ko agomba gukatirwa igifungo cya burundu, agakatirwa urumukwiriye bitewe n'ibyo yakoze byo kwica umugore we amukubise isuka mu mutwe, ndetse agahindukira akica n'akana gatonya nako agakubise isuka mu mutwe. Vuze ngo iki cyaha yagikoze yakigambiriye nk'uko yagiye abisobanura. Avuga ko yagiye kuzana isuka, ndetse ajya kuzana uyu mugore nk'uko byari bisanzwe, nibwo kugira umujinya ngo uyu mugore amubwira yuko ngo azamwica, ngo kandi ikindi uyu mugore ngo avuga yuko ngo batazabana, ngo niko bamubwiraga ngo kubera yuko ngo umwana wa mbere si uwe, ngo n'ubundi ngo ntago ari we bamubyaranye. Ngo nibwo rero uyu mugabo yaje kugira umujinya akubita uyu mugore isuka mu mutwe, uyu mugore ahita ahaburira ubuzima. Bivuze ngo ayara amatakira ngo yiregura, akavuga gutya, ariko avuga yuko ngo kumwica byari byoroshye cyane. Avuga ko ngo yazanye isuka akayimukubita mu mutwe, ndetse abaturage bari bahari amukubita isuka. Umva ukuntu bavuze koko no bari bitabiriye runo rubanza, bavuga yuko uyu mugabo ari inyamaswa kuba yarafashe umuntu akamukubita isuka mu mutwe. Iki ni icyaha cy'indengakamere, uyu nguyu rwose ntago ari umuntu, uyu ni inyamaswa. Nibura akana gatonya kataragira n'imyaka 5 nako akagakubita isuka mu mutwe, nibyo byababaje abaturage kenshi. Bavuga yuko nibura iyo yicanye ariko agasigaza kano kana kugira ngo atware ubuzima bw'umwana, atware n'ubuzima bwa nyina, kubera ko ibi bintu yakoze byarishije abaturage benshi cyane. Bacyumva ubushinjacyaha bucyumva no marira y'abaturage, nuko nguko rero yahise akatirwa igifungo cya burundu. Nicyo ubushinjacyaha bwamusabiye, igifungo cya burundu. Urubanza ni rusomwa tuzabibamenyesha nimba koko akatirwa burundu cyangwa ari bukatirwe imyaka 35 cyangwa 40. Nibasoma ibyavuye mu rubanza nibwo nabyo tuzabibamenyesha. Rero twari duherereye ni mu karere ka Rwamagana, ni mu kagari ka Bujyujyu, ni mu murenge wa Muyumbu. Niho rero habereye ano mahano, ni naho haje kuburanyishwa runo rubanza rw'uyu mugabo uregwa kwica umwana ndetse na nyina. Uyu mugabo rero avuga yuko yabikoze, ntago ahakana icyaha, ahubwo yemera icyaha akagisabira imbabazi. Avuga yuko ibingibi yanabikoze yabigambiriye, ariko yabikoze kubera umujinya umugore yari amaze kumubwira amagambo amukomeretsa, afata icyemezo cyo kwica uyu mugore. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, nze ngusobanurire akantu ku kandi mu nkuru yose irambuye. Ni mu murenge wa Muyumbu, akarere ni aka Rwamagana, akagari ni aka Bujyujyu. Haburanishijwe abantu babiri, umugabo uregwa kwica umwana wiwe ndetse n'umugore wiwe, ariko uyu mugabo yemera icyaha ariko akagisabira imbabazi. Ibi byabaye kuno munsi ku iki gicamunsi, ari ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026.
uyu mugabo yemera icyaha avuga yuko yishe uyu mugore ndetse yabigambiriye, ariko yemera icyaha akanagisabira imbabazi. Abaturage bavuga yuko nta mbabazi uyu nguyu akwiye, ahubwo akwiye gutabwa muri yombi bakamufunga n'ifunguzo bakajijugunya, kubera ko icyaha yakoze ni icyaha cy'indengakamere. Ubushinjacyaha bwamukatiye igifungo cya burundu, ndetse icyo yahise abivuga yavuze yuko asaba imbabazi sosiyete nyarwanda, kandi ubushinjacyaha bukareba neza koko ibi nawe yabikoze atabigambiriye, kandi mu kandi kanya yavuze ko abikoze yabigambiriye, kandi kanya avuga yuko yabikoze atabigambiriye, byari bitewe n'umujinya mwinshi yari afite, birangira rero yiciye umugore. Ibi ngibi byatumye ubushinjacyaha bumukatira icyaha cya burundu, ariko urubanza ntabwo rurasomwa. Urubanza nirusomwa tuzumva koko ko kino gifungo cya burundu azagifata cyangwa azakatirwa imyaka 35 cyangwa imyaka 40. Uze ngo urwishigisha yararusoma, nimba nawe uri kumva iyi video cyangwa wari ukurikiranye kino kiganiro, nyaboneka munyarwandakazi, jya wirinda kuba wabangamira mugenzi we, cyangwa ngo wirinde kuba washyamirana n'undi muntu kugera urwego nk'urunguru mwajya kurwana mukanicana. Nyamara kurwana nta kintu cyiza kivamo, havamo imyaku gusa. Ngaho ibaze uramutse urwanye n'umuntu ukamukubita gatonya kuri nyiramivumbi agapfa, ukagenda bakagukatira urwa burundu, ubuzima bwawe bwose ukabumara muri gereza. Urumva ko ibyo ngibyo bidakwiye rero, bityo mwakwitwararika, nyaboneka urugomo mukarureka, ndetse mukagendera muri sosiyete nyarwanda, mukamenya kubana n'abandi neza. Umuntu yakutera umujinya ukagenda ukanywa amazi bigashira, ugakoresha umutwe cyane. Koresha umutwe cyane, mujye mukoresha ubwonko n'ubwenge, kuko ntago babusorera. Ariko nukoresha umutwe urimo ubusa, ugashanga ugiye kurwana, impanuka ugiye kuzikomerekeramo, ukomerekeje abandi, urafunzwe. Ibi ntago ari byo. Ibi ngibi rero ntuzabikore. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimba rwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera. Ariko imyanzuro y'urukiko ntago irasohoka, nisohoka nabyo tuzayibatangariza. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Ndabakunda.